Ubingelelwe ngane zakwethu phinde futhi-ke nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili izindaba imfezeko umidi lamagama-ke kufeze ngintuthu ngakho ngalo bathi ilasbo namagumede manje mhlawumbe usemusha kuleli khasi ngizophinde ngicela ukuqinisekisa ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke oyingane zakwethu sekuvela izindaba ezimhlungu ekuthiwa-ke indaba yenzeke laphana e-Eastern Cape elaphana eLibode e-Eastern Cape kuthiwa-ke kunekhehla elineminyaka engu-79 ubudala-ke liselihlahlelwe ngobhushu lashawa ngamatshe bathe-ke mababona ukuthi alifi balidubula laze lashona konke lokhu kwenzeka emini kabhama qede-ke lapho bashisa wonke umuzi walo wonke nomndeni walo more than 20 laphana-ke awusenandawo yokulala-ke laphana wey'ngane zakwethu nokubika ukuthi-ke amalungu omndeni aleli khehla eseke engenayo indawo yokulala singazi wey'ngane zakwethu kunini yini le nkulu kangaka bekade ibangwa naleli khehla nanokuthi-ke siyaqonda ukuthi-ke mhlawumbe uma ukuthi ikhehla belihlukumeza umphakathi ngandlela thizeni bekumele kuthintwe lona ingayi isakhiwo esalo laphana-ke ngoba phela lona bese libulewe-ke laphana ngesiboni kangaka isidingo ukuthi mhlawumbe-ke laba bantu sebasele banganazo izindawo zokulala bazothiwana mhlawumbe kuthini okwakho ukuphawula olu daba tell comment section ke ngezwe ukuthi luthini lwakuvo ngalolu daba ngelasibona sengiphuma kanjani ngiyabuya nezilandelayo hlala khona la nosuku lumnandi ngithanda khona.